Supreme Court ni phasingtei ST/SC reservation ti kaisa belake kotor saklaimung rwmani a saklaimung bai tipra saroni thinang boma haingno tipra saro komuni thangno a saklaimung bai oboni sing puila ni sim paisa sing silaine noro puila sim paithura kwrwngwi tongdi sawiman thanai je ST/SC reservation ti tamoni bagui asu kotor khlaiui 1 August ni salo saklainangka sing abo silaine. Hello friends, lamsongrona anjala. Phasing ST/SC Supreme Court ni phasingte je reservation tomano taisa katal khlai saklai rwmantui kahamka bujilayana. Barar ha kotoro OBC ST/SC hinai category khagjak. Ngai tabuk ST/SC rok reservation tongo 15%. Ngai je 15% tongo je singni ST/SC hinjanai rok bisingo. OBC ngai OBC rok ngai bong thani bo ngai creamy layer tongo. Creamy layer tamo creamy layer ka omono je OBC ni bisingo kwbangma jat tongo tabo sing koloi jomatia toma haino OBC ni bisingo kwbangma jat tongo inga a jat ni bisingo baksa sugya tongo baksa gonang tongo OBC bisingo inga je chugya rokno hingkai hapani phasingtei kwbangma sujog subida rwjago tabuk je chugnai OBC bisingo pano kwbangma chugnai tongo aborok khai haste hapang iba bara hakotor phasingtei chubamung rwjakya ngai tabuk creamy layer ni je power social power samjago kai India ni president thaniwo Indian president tak signature rika soirika odarika tabuk auto phano hapan phasitei borok rang puisa sujog subida mangla khani rika kai maya tabuk je OBC bisingo ngai abo hai khlaino sugya box songno kai ika president saklai rwnai a dopha rokno tabuk hapangni phasingtei chubachu rwjaknai sujog subida asak rwjaknai hinai saklai rwni pabani kai president ni thanino tabuk hingke ST/SC reservation sing je 15% tui tongmani a bisingo teiwaisa creamy layer thepranai dong je sub clarification rwnai dong rwisirika a baike chengkha bufur jimi a ST/SC reservation tui abo hai gunugul nanghakai abo hingke 2004 bisini Andhra Pradesh de rajya bai EB Sinaya borok kuni bisingo inglaikha mane case inglaikha a case tamo hingkai de SC/ST reservation ni bisingo bo sub clarification marnai iba creamy layer marnai je sing OBC o nungma haino ST/SC ni bisingo bo taisa abo marnai hinai boro aro case inglaikha phiaba a case rajya o tongliya Supreme Court o thangka High Court ni ngai a case Supreme Court o thangka Supreme Court o thanggai 5 jon judgment tui asukha asukmani yagulo 5 jon de 5 bench judgment saklaikya ST/SC ni bisingo abo hai tai khlaina nangya tamni kai ST/SC ni bisingo kwbangma dopha tongo kwbangma sugya dopha tongo aro tai sub clarification khlaina nangya nei saklai rekha abono karibo a jorao amo hai khlaikya hingkai Human Rights Commission ni against thango hinibo boro saklai rekha je Andhra Pradesh ni 2004 ni a case no teiwaisa review khlaimagai 2024 bisio 7 bench asukha 7 jon judgment tui asukhlaikha je pro review khlaiui teiwaisa boro saklai rekha tabuk ST/SC reservation bisingo bo tabuk amo hai je sub clarification tongsinai creamy layer rwjaksinai ST/SC ni bisingo tabuk ST/SC ni bisingo tabuk singrambano sini ST ni bisingo sing tongo Debarma Koloi Riyang Jomatia Usui abo hai sing kwbangma dopha tongo kwbangma dopha tongo hingkai ST/SC ni bisingo tabuk sub clarification mane tei tabuk alada dopha sugya ngai tongka aborok ST o no khobjaknai je kuno dopha sugya tongka borok ST o khobjaknai tabuk je ST ni bisingo pano tabuk Debarma Koloi Jomatia borok kaisa kuchugo tongwi tong hangkai borno bo je ST ni facility tongmani abo rwjakla abo hai ne saklai rika Supreme Court ni je Chief Justice hingkai sing je tabuk 15% India ni je reservation mani tongo sing ST/SC rok 15% reservation sini bagai chakri quota jese thaipa thun 15% manu sing je bar hakotorota bar hakotor ngai kai
রাজ্যখাই তো আলাদা আলাদা আমার রিজার্ভেশন আলাদা আলাদা মানে পার্সেন্টেজ খেয়াबा जों बारा हा खतरखाय 15% नि ताबो जे 15% माने जों आलादा दफाराव एसटी एसओ क्लाइ थांखाय जे अ दे रिजार्भेशन 15% रिजार्भेशन आव बारिग्ला तामनिके अ 15% बिसिंगनो जों बागै मा जालासिनाय आबहायैनो साग्लायरिखा ताबु नायदि सिनि दिप्रासा एबा एसटी नि बिसिंग हंखाय आव बसक हामिया ngino जे अमो हाइक्लाय सेकांना बागै एबा दाना बागै पावार ताबुक साबनर जाखांखाय राज्य सरकार थानिव आगियो हंखाय प्रेसिडेंट थानिव आबहाय पावार दं राज्य सरकार थानि पावार रागियो ताबुक जे 5 अगस्त 2024 सालमाराव साग्लायरिखा सुप्रीम कोर्टनि फाजिनथाय जे आबहाय सेकांनानि बागै पावार हंखाय राज्य सरकार थानिव ताबुक राज्य सरकार एसटी एससी नि बिसिंगो बर जेसेफाना क्लाइमानो ताबु नायदि जों दिप्रासाराव देबरमा दङ रियां दं कलेज दङ एसिनि जे एसटी नि बिसिंगो गोबांमा दफा दङ आ दफाराव बरबो कम माने आस डेभलप गया आबो हाय दफारावनो ताबो राज्य सरकार मुचुंग हांखाय आबरनो बर गोबां हापन फायति जुबामु रिमानो ए ताबो एसटी नि बिसिंगो पानो ताबो देबरमा दङ जमातिया दङ रियां दङ दालं दङ आरन बिसिंगो पानो ताबो जों तसा रां फैसा गोनां सिजां नुजा गोबां आबरनो हंखाय हापां मुचुं हंखाय हापांनि फाजिनदे जे मानथाय जों जे ताबो एसटी हंखाय जे गोबांमा सुबिदा मानतमनि आबो माय फानो ngैमानो हापां नायखा हंखाय जे कोटा तमनि आबो कबि फान मानो आमबगैनो जे साब क्लारिफिकेशन रिल जाखा एसटी एससी नि बिसिंगो ताबो साब क्लारिफिकेशन दिखाखै तमो जे आलादा दफा जेसपा नङै दफा जेकुन दफा बरबो एसटी एससी बिसिंगो चौबरी मानो सुबिया ngै दंखाय फियाबा जे बर आलादा चौबरी फानो ताइ बारिया जे जों 15% जे इंडिया गभर्नमेंट नि मान तमनि एसटी एससी राव आवताय बारिया आसना सु दंनाय फियाबा बरखा बांनाय ताबो जों कोनको एसटी नि बिसिंगो ताबो जों 19 दफा दङ 22-30 दफा फान ngै मानो फियाबा जे रिजर्वेशन का आबका बारिया ये आबो हायनि साख्लायरिका ताबु नैनि याखै तिप्रासा जेसंगे एसटी रंबाय किसा डिफिकल्ट टाइम फाइमानो तामनिका हासते हापं नायखा हंखाय सिनि बागै जेसं दा एसटी नि जे जों हापंनि फासिनदे गोबांमा सुजुग सुबिदा नाहालाय दङ माने दङ जे मानमानि दा बसकां सालो जों माय फान ngै मानो बेलेखायनो सिनि गंथाय बारान बागै डिफिकल्ट टाइम फाइदों बेलेखायनो केसेब जरा हापा जरो नायखा हंखाय देवमा रंफानो कम रिमानो कोटा देवमा रंफानो जों मा सोंनो दा देवमा रंफानो कम जे हास्तेनि जे सुजुग सुबिदा कम ngै मानो तामखे देवमा पपुलेशन गोबां हनिबानो बर खागरि मानो फियाबा आबो पावर हंखाय राज्य सरकार थानि जे राज्य सरकार नायो आबो हाय ngै ताबो आगिन हाय देर एक प्रेसिडेंट सिग्नेचर ऐसा पंचो order ऐसा पंचो क्लाइमा ताबो हंखाय राज्य सरकार थानि पावर युरिका आमबगैनो ताबो बसकां सालो बमा हिंनो केव सियाको मुसुं खांखाय हास्ते हापां आबुने एप्लाइ खायमानो सिनरो बर जदि क्लाइम मुसुंखा हास्ते हापां सिनरो एप्लाइ क्लाइरि मानो आबुनो सिनरो जदि इमप्लिमेंट क्लाइयांखाय सिनि गंथाय बारमबाय केजा डिफिकल्ट टाइम ngै मानो मुसुं याखै बर क्लाइपान तंगै मानो आमनो जे सुप्रीम कोर्टनि फासिनथै जे ब्लैक नि कतरखा साख्लाय जामोनि आव साख्लाय जामान सालखाय 1 अगस्त 2024 बेलेखायनो अ साल मिथु नारजांनाय ताबो ओबीसी हायनो एसटी एससी नि बिसिंगो ngै थांगा क्रिमिलेयर थेपाय रजाखा तै साब क्लारिफिकेशन खादिनबो अर्डर मान थांगा राज्य सरकार आबो ताक बेबाक राज्य सरकार क्लासनाय बे तिनि बगासनो नर भिडियो जाखाय लाइक रे मोहायनो पदेर पर इनफरमेशन भिडियो नायम जुखाय चैनल न सब्सक्राइब ताबावदि तिनि बगासनो जतनो हामबाय।